bizagutwara imyaka byibuze 10 kugira ngo ubashe kubona igitego nka kiriya cya P.Neto. It is not going to take you below 10 years. Kubera ko nk'abafana ba Chelsea ubu ngubu imyaka 10 yari yuzuye Drogba atsinze igitego nka kiriya gitsinze ikipe ya Liverpool. P.Neto sindi ngoma amashyi ariko wow. Chelsea Football Club from dead to alive. Ni nka kwa kundi uba uvuye muri bombone kwa muganga waguye muri koma ashaka kanya ukajya kubona ukabona amatara ari kwaka ukabaza where am I now? Ese mwambwira ubu ngubu ndi this is how it is. Kubera ko tuvuye kuri haryo buriya Chelsea yaherukaga gutsinda game away of home ryari, twaherukaga gutsinda game away from home muri December cyangwa mu kwa 12 umwaka ushize. Ubu ngubu 2025 igiye no kurangira, by the way tugeze mu kwa 4 tugiye kwinjira mu kwa 5. Tekereza how many games? Over 10 games. Hejuru y'imikino 10 ikipe ya Chelsea idatsindira hanze. Rwose uyu munsi twongeye kubona amanota 3, amanota 3 avuye from nowhere, amanota 3 tutamenya ngo aturutse hehe, ariko ku bwanjye I don't care how we get a win, I don't care how we get 3 points. The most important for me is to get 3 points. Kandi twabikoze. Shout out to the team, shout out to the boys, especially T.George. Ibaze ku myaka yawe 19, ikipe wavukiyemo ukayikuriramo, ikagutoza, ikagukuza, ikakugira umuntu w'umugabo, ukagira imyaka 19 ukayitabara from relegation. Yes, can you imagine? Ntabwo ari relegation kuvuga ngo tugiye mu cyiciro cya kabiri, no. Ariko kuva ku mwanya wa kabiri, ndagira ngo babwiye ko ikipe ya Chelsea yari inyuma ya Liverpool amanota 2 not long ago. No. Nyuma amezi 3 yonyine ashize twari turi kurwanira umwanya wa kabiri na Arsenal, bavuga se ari Chelsea na Arsenal nindi zarangiza umwanya wa kabiri. Tinyamara ikipe ya Chelsea mwitondere, nyuma y'amezi 3 gusa byari bihagije kugira ngo ikipe ya Chelsea ibiri ku mwanya wa 7 kuva ku munota wa mbere w'iyi match kugeza ku munota wa 80, kugeza aho ubwenge bwa Enzo Maresca bwongeye bugakora bugaturuna neza, akibuka ko afite T.George kuri bench, akibuka ko Nicolas Jackson ari umuturist yaje gusura ikibuga avisitinga abakinnyi areba uko bameze, kuko misiyo ye ntabwo yari gutsinda igitego. Iyaba Nicolas Jackson yaje ku kibuga aje gutsinda igitego, how many crosses P.Neto yashyize mu izamu, how many killer passes Enzo Fernandez ashyira muri box. Ako Nicolas Jackson looks like arananiwe cyangwa ntago abyitayeho cyangwa nta nubwo afite n'izo mbaraga zo kubikora, kuko nazazamuka hejuru mu kirere ngo mubone yakubise baro basi tuvuge ngo baro yarenze ariko mwataka yari yakubise kabisa. No. Ahubwo ajya aho barivuye cyangwa wakavaho baro igiye kujya. This is our attack, this is our striker. So this game, it's one of the games ushobora kwibuka nk'imyaka 5 iri imbere. Why? Ya game uba wakinnye nabi, warushijwe, ya game uba buri mufana, abafana bari batangiye kwitahira. By the way, muri stade batwereka gukuna abafana bamwe na bamwe basohoka mu kibuga bigendera batangira kwigendera, ariko bisaba iminota 2 gusa T.George yinjiye mu kibuga buff. Ibintu duhora dusaba abakinnyi b'ikipe ya Chelsea, duhora tubasaba buri munsi, hit the ball. Ni gute ushobora gutsinda igitego utashose mu izamu? It is not possible. Ariko ngo umutoza yambwiye ngo ningera muri box ngo mpite ndeba umukinnyi uri free ngo muhereza agapase ngo ahita agashyiramo. No, my friend, you see the goal, hit the ball, shoot, you never know. T.George igitego cya mbere yatsinze mu ikipe ya Chelsea yagitsinze muri Conference League
nta n'iminsi 10 irashira Reece James yafunze akabaro kubita ishoti umuzamu arawugarura arashya intoki kuwufata biramunanira T.George buf kwa kundi aba yizerereza hafi aho muri box abagishyizemo abatsinze igitego cye cya mbere kuri blue color. Icyo kivuyeho uyu munsi muri Premier League aho twari dukeneye amanota 3 nta nubwo twari dukeneye kunganya nta n'ikindi kintu twari dukeneye kitari amanota 3 kuko we were sitting in 7th position. Tekeza kugira ngo uburi ikipe iharanira top 4 none buri ku mwanya wa 7 kandi amakipe yose akuri imbere ari amakipe mu byumweru bibiri bishize yari ari kuri inyuma kure ujya kuyareba ugashyiraho rotorovizeri muri ukuntu umumotari cyangwa umushoferi arebera muri rotorovizeri areba ibinyabiziga biri inyuma ye niko twarebaga za Nottingham Forest niko twarebaga za Newcastle niko twarebaga za Aston Villa ariko ubu ngubu we are very close. Look at the table. Here, look at the table. 57 points. Amakipe anga afite amanota 57. Newcastle United, Chelsea Football Club, Aston Villa, FULHAM nayo yarigiye kwitigira 50 nanga iyo tutayikubita. Ariko uryo twatsinze mino game absolutely crazy. Byasabye kugira ngo umwana w'imyaka 19 ze yigisha abasaza bafite imvi n'abuzukuru uko bahitinga ball in the net. Byasabye iminota 90 plus y'inyongera kugira ngo P.Neto yibuke gufunga baro ashote baro mu izamu. Kubera iki buri munsi tutakagombye gukina kuri kubera iki bisaba ngo abafana bivumbure bende kwica umutoza kugira ngo dushyire baro muri net. I'm not going far. Umutoza amanota ye rwose arakwiriye 5 ku 10. Umuzamu igitego bamutsinze focus. There was no focus. We yashidutse bufu iwobi yagashoze. Rero iyo wiro trouve utiteguye ko umuntu agiye gushota uri mu izamu abakinnyi mu izamu bo murabizi iyo umustriker cyangwa undi mukinnyi wese wa opposition ashose wowe utari muri position yo gukora move cyangwa yo kwirampa agashota utarubyiteze yenda wari witeze ko agiye kugapasa wenda wari witeze ko agiye gucenga vut ugashiduka yashose uretse gutanga abagabo kwijugunya kugira ngo nyine umushahara wawe uzaze ku kwezi bavuga ati abari mu izamu ariko mu byukuri there is no chance ushobora gusaving baro nyongi ntago iwobi yashose ngo urupira rwa danje no yarebye umuzamu ko atari ready buf aragakubita igitego cya mbere tuba turakiriye mu minota 20 ya mbere as usual. Ikipe yose ishaka gutsinda Chelsea mu minota 20 ya mbere tuyihera kado rwose. There is a gift always every single game tuba dufite kado ya buri kipe tugiye gukina. Si ibyo gusa Reece James tired, Cole Palmer absolutely absent, Moses Caicedo nowhere to be seen. Igice cya mbere rwose cyari red carpet. FULHAM aya manota na yanyu na numwe ukeneye Champions League. We are not fighting for anything, just take 3 points. Kugeza mu gice cya kabiri nibwo natangiye kubona some connection, nibwo natangiye kubona Enzo Fernandez atangiye gupushinga forward, nibwo natangiye kubona Cole Palmer atangiye kugaruka inyuma gufasha ikipe, nibwo natangiye kubona Liverpool Corwin wo bita Trevor Charoba, shout out to Trevor Charoba, bashyira imipira imbere, imipira myinshi imbere. Abawinga bacu P.Neto none Madueke mu gice cya mbere nowhere to be seen. Shout out to Enzo Maresca again gushyiramo Jordan Sancho kuko niwe mu winga byibuze upfa gufata baro akadribura agashyira baro muri box. Ariko se imipira ingahe tuzashyira muri box kugira ngo byibuza one of our striker ashyiremo igitego? Nibishoboka kuko nta mwataka dufite bro. Ibi nta nubwo ari na breaking news, ni inkuru ishaje rwose. Buri muntu wese niyonka barabizi ko ikipe ya Chelsea muri box we are empty, there is nobody.
ntabwo rero ugiye kumbwira ngo Nicolas Jackson agiye kuzana FULHAM atazanye mu myaka ingahe ibiri hafi itatu agiye kumara mu ikipe ya Chelsea ngo kuri uyu munsi ngo abe aribwo ngo ahita ahinduka T.George. No, we are relying on academy product. Ubu ngubu kugira ngo tubone amanota atatu turi kurerayinga ku mwana w'imyaka 19 uvuye muri academy. Noneho igitangaje next game Enzo Maresca ntago azakinisha no mupeti. This is how poor we are. Igitangaje tugiye kureba ikipe ya Chelsea idashobora kwita capitalizinga cyangwa ngo ifatireho kuri no comeback. Tugende dukubita ikipe ya Everton kuko my friend ni tudatsinda ikipe ya Everton we are done, we are finished. How? We have to play Liverpool, we have to play Newcastle, we have to play Manchester United. Bro, are you going to tell me ni tudatsinda Everton dufite chance yo gutsinda Liverpool ishaka igikombe? Liverpool niramuka itsindiye at Stamford Bridge mu rugo hariya mu rugo kwa Chelsea ni hatsindira ikatwara amanota 3, it means ko bazaba babaye champion. Nubwo Arsenal yitsindiye ka Ipswich. Narebye match ya Arsenal ukuntu yakubise Ipswich, nubwo Ipswich yari ifite ikarita y'umutuku. Easy, very easy. Control the ball, control the tempo, score goals, simple as that. Ariko mwabonye match yashize ya Chelsea kugira tubone inota rimwe kwa Ipswich, nako ni mu rugo iwacu baje no kudusura. Ipswich yari all of us, itumereye n'aba mapoto ikubita ukavuga ati no Ipswich ni Barcelona bafashe bakayambika jezi ya Ipswich cyangwa ndimo ndarota. Ariko uburyo ikipe iri muri relegation zone igiye gutaha mu cyiciro cya kabiri waba hibarizwa iza at Stamford Bridge mu rugo ikadukubita iki katwongeza izindi, hari nibwo nahise mvuga ati forget about, narabivuze biri on record, ntabwo njanga kwivuguruza ngo we are back ngo Chelsea ngo yagarutse. No, I'm not that kind of fan. Ndi umuntu uvuga fact, ndi umuntu uvuga ibintu bigaragara ku kibuga. Uburyo twatsinzemo I wish buri game yose bakagiye batuniga bakadufata tukabiri furo ariko tugatana amanota 3 like happened today. Twari twananiwe gupenetera kwa FULHAM. Abafana none Premier League, abafana ba FULHAM baje batwuzuraho baratubuinga, ariko biriya byamfashije kuko iyo bataza kubuinga P.Neto ngo bamubwire ngo you are a waste of money, you are nothing, you are doing nothing, kwa kunda abafana bamubuingaga byamuteye umujinya none babakubete igitego kitabaho, cya gitego miruka kukibona mu myaka 10. T.George even to be instinct agapira keza kwa who give that pass, assist kazende bayanditse kuri inde assist ya P.Neto, bayanditse kuri Kolpam, ariko nawe ni nka chance yagize kuko yagakojejeho, nimba ari inzara, nimba ari ino, nimba ari ugutwi yakojejeho. P.Neto aragakontorora ku bet shot ritabaho, igitego cyiza cyane, fantastic goal, golazo for P.Neto. Yasiduhesha amanota 3 celebration. Wabonye ukuntu umupeti ya celebrate. Birabyanyeretse ko muri ikipe ya Chelsea harimo ibice bibiri, harimo ikipe y'abakinnyi bashaka kuguma mu kibuga, bashaka kuguma mu ikipe, hari n'abakinnyi bamaze kurambirwa iyi system ya Enzo Maresca. Mbere na mbere abakinnyi bamaze kurambirwa n'aba fullbacks. Reece James biragaragara ko rwose atenjoyinga ko bari gukinira mu ikipe ya Chelsea. He is better, he is one of the best right back, sorry. Ariko kumukinisha hagati he is not free at all, body movement zo zirabikwereka, ariko nta yandi mahitamo afite, ni kapiteni aho umukinisha hose arahakina. Ariko nk'abafana tubibona ko Reece James wo kuri right back na Reece James wo muri midfield, they are totally different players. Ibyo bishyire ku ruhande. Nindo amusimbuye Malo Gusto amusimbuye nawe nta n'iminota 10 yakinnye yasavunika. Kubera iki? Uri kumukinisha mu mwanya dasanzwe kinamo, ariko ko ari itegeko, kubera ari ku kazi, kubera ari gushakira umugati umuryango we, agomba kubikina. Ariko Enzo Maresca ntushobora kumubwira ati twist
akinisha abakinnyi mu myanya yabo. From academy he has been playing in this position, ariko uraje umusumufata usumushyira ngo noneho wowe ngo bitewe n'ukuntu nyina ngo ugomba gukina muri midfield. Muri midfield bisaba kuba uri full awareness, abakinnyi baguturuka imbere n'inyuma, kuko uba uri hagati in the center. Muri midfield iyo bakwambuye baro buf igitego muba mwakiriye, nibyo byabaye kuri Reece James. So ikipe ya Chelsea ubwayo uyu mutoza aziyirukanisha, nta muntu uzamwirukana uyu mutoza, aziyirukanisha kuko amakipe yose yamaze kubona uburyo akina kandi yamaze kubona uburyo ari fake. Ni wa muntu udashobora guhindura tactics, arabikwibwira muri press conference ati this is my way. Buriya impamvu Thomas Tuchel yaje agatwara ibikombe muri Chelsea muri seze ebyiri zonyine nuko nta muntu wabaga azi line up y'uri bubanzemo. Umuntu wabaga uzi uri bubanzemo ni Edouard Mendy goalkeeper, abandi rwose wabaga uvuga ati anytime. Ntabwo wabaga uzi ngo arakina 4 at the back, ntabwo wabaga uzi ngo arakina 3 at the back, ntabwo wabaga uzi ngo arakinisha abataka babiri, ntabwo wabaga uzi ngo arakinisha no. Ibyo rero byatumaga amakipe aza ku kibuga cyacu noneho yaho bagiye atazi ngo what is going on. Kandi noneho ikindi kintu kikwera ku mutozo uzi byarimo, iyo azanye plan ku mukino akabona plan ye bayivumbuye immediately abafite plan B ahita guhindurira, plan C akahita guhindurira. Ariko Enzo Maresca from the beginning of the season last year until now aracyakina ibintu bimwe, he never change. So bivuze ngo rero ikipe iri serie iza izi ngo Chelsea turayihorera igumana agapira igire possession 80%, ariko twe tuyigire 15 buf one chance tuyimena gatuza. Niyo plan switch yazanye ibi byaza umusaruro, niyo plan FULHAM yazanye. Habuze gato very small margin, bari badukubise mu mazi abiri. Ndakeka ko no kuri Everton yo muyitegeho rwose ko ewan baziryamira mu izamu ryabo, banasinzire banaryame banarote. Ku minota 90 nibwo isifuri izavuga babakangura babwira ati Chelsea mwayikubise cyamwanganyije. Ariko it is going to be difficult for us gutsinda ikipe ya Everton. I'm telling you the truth bro. Ikipe izaza ikiryamira, we don't have a striker. Nugu crossinga baro ducrossinga. There is nothing like creativity. There is no through ball. Nugerageje gukubitamo agapase kinjira mu izamu nta muntu hari wo kugakurikira. Naba winga bacu they are not willing to shoot. Incuri imwe yonyine nibwo Jordan Sancho yagerageje akavuga ati let me hit the ball, agatsinda igitego kitabaho. Incuri imwe yonyine nibwo P.Neto yavuze atari ku wundi wagashuta yatsinze igitego. Ariko this is against instruction, ntabwo ari byo umutoza yababwiye. Umutoza yababwiye ati imipira yose mubona muyihereze Nicolas Jackson umurinda busa. I'm not going to be frustrated cyangwa ngo muri hatred video cyangwa ngo ndakare cyangwa ngo kandi twatsinze. Finally we get 3 points, come on Chelsea. Ndi gucelebrate ariko kuko nzi neza what is really going on. It doesn't feel like a win. This is from embarrassment to the normal position. Nagari growing from here to heaven. No. Biratandukanye. Nababwiye niba kwa kundi umurwayi bari kwa muganga ari muri koma finally akahita kanguka, ntabwo bivuze ngo arakiza ku kanya. Natwe we are still in the mood, we are still in the mixture. Nababwiye ko naberetse urutonde rwa shampiyona very small margin kugira tujye ku mwanya wa gatatu biradusaba byonyine gutsinda game imwe yonyine. Ariko bizasaba ngo dukora amasengesho menshi, dusabe Mana dufashe Newcastle bayitsinde, Mana dufashe Ipswich idukubitire Nottingham Forest, Mana dufashe Aston Villa itakaze, Mana dufashe. Kandi twari dufite uburyo bwo kwifasha.
twari dufite uburyo bwo gutsinda game zacu zoroshye on paper. Ubu ngubu iyo dutsinda match ya Ipswich Town, ubu ngubu tuba tugize amanota 60 pound. Ariko se twarabikoze? No. Twategereje ngo Ipswich dukura amanota ngo none FULHAM. I'm going to tell you again, nitudatsinda match ya Everton, forget about top 4. Nitudatsinda match ya Everton, forget about European champion. Kandi biragaragara yuko abakinnyi bari divided. Hari abakinnyi bashaka kuguma mu kibuga, urabibona kuri final whistle. Uyu munsi nabyibone neza n'amaso yanjye. Celebration, Pedro Neto arashaka kuguma mu ikipe ya Chelsea. It doesn't matter how he plays, kuko iyo ikipe yose iri poor, iyo ikipe yose iri gukina nabi, na wa mukinnyi ushaka gukora ibintu bya danger ntago nyine akina neza, level ye iragabanuka. Umukinnyi bita T.George, celebration ziwe noneho kubona stade yose, full stadium, singing his name, a kid of 19 years old, akabyina bose abafana bose bagaserebura kubera umupeti w'imyaka 19. Come on, this shows you how passion this guy is. Only 19 years old. Hey, give some respect kuri uyu mupeti from Chelsea Academy, kuza gatabara ikipe akayikura from the head. Abantu bose twarebaga match tutavugana tutaganira, twumiwe tuvuga ati this is what is going to happen to us. Tugiye kuba laughing stone, aho abantu bose abinyamakuru byose bigiye kwandika ati Chelsea from top to the bottom. Ntabwo nshaka iyi video ibande, ntabwo nshaka ino video ibande. It was about reaction, it was about telling you how things are going. Ubu ngubu we are back in the mix. Twagarutse hagati na hagati, ntabwo turi muri top 4, ntabwo turi hasi, we are in the mix. Ikosi ryaryo ryose kugira ngo twireba ko aba bakinnyi bari serie bagomba gufata every game as final. Beat Everton, beat Liverpool, beat Newcastle, beat Manchester United. Is it going to happen? Icyo ni ikibazo mbasigiye n'abafana. Namwe mujyara muri comment munyibwire niba utarakora subscribe. We are on our way to 600 subscribers. What are you waiting for? A la vista, ndabakunda cyane. Ciao.